Winnie. O que sa? Por que só levou que teve custa ficar bom na Ou boca? ki to kouche sou kaban, ki to abdormi sou kaban nan. Mbak ki to kouche. Ou pa se kouche to kouche sou kaban nan, mta tout le vivi nan. Baka di mi 7h du soir pou gen ta gonfle sa. Tandis ko ou koman m kouche, ou m boko nan. Ou kon sa m bezwen, man yon ma pike ou kor ou pa m okipe. E gonfle, a tout ma souke gonfle a gonfle. Bo ti moun mwenye, bagye sa. E kon sa mèm nou e? Ay ou apri chéri, ou e sa. Koman se yon apri ya? Ou bezon bagay? Mwen del ou di mwen spral. Mwen pou etranje pou se moun pou miye. Ou pa wese mwen bag ou te met nan dot mwen, man ou miye. Mwen oblije koman se dat pou mèm ke mwen tap do, mwen te patan mwen te pa afa ou di mwen si. Mwen te fè sa ou te gen pou fè mwen la ou di ap gazon kaban ap gade. E defo sa mèm nou gen. Mwen mèm bezon a fè mwen bran. Gwenye mèm lò bezon oubli ap gate, ap bay tout ti man ki gen, ap gazon kaban mwen ap kapoz ou sou sa ou pa sou sa. Ale. Kon sa mèm nou gen ou bien? Kado ko zi bisi. En tout cas, ben jen jo pa jen jan. Sérieux, oui, jen jo pa jen jan. E kon sa m senti malaise. Sérieux, fèmou. E kon sa m senti malaise, se kon sa m senti malaise. E kon sa m pisi reme, kom si le bak man yon, m pisi reme le ou ka fè aksyon, yon sa m zolan, e kon sa m reme, se kon sa malaise. Ou men mou ka alaise de fason pa, ou men malaise de fason pa. Ba me sa nou base tout fè sa. Nan ki sa alez la, ave di win op gate kaban nan op gate, op vwe kwen op propos sou sa ou pa sou sa, e vi sa kalez la? Ou sérieux? Mba gate kaban nan chéri, mak soukou ou mèm gate mba gate kaban. Kaban nan kagran yon nou ave. Ok, konya la, on problem mou kaban la, ou imagine ou kite kaban la, 8h di swa, ou kite kaban nan vin chita la pou ki sa, bas ko ap gate kaban na, ou ap gate kaban na, ou mayem, ou wem nan dormi, ou liye pou fè sa ou gen pou fè, ou vin chita la kon yon fache avèm dapre ou mèm. Poso mge ta konen, chéri mge ta konen, si m leve, wap ge ta sat, si m pa kontou la wap leve, sakre sa. Bon, gen 30 minute la, nou ge ta leve a we, sa di si m de gito ta gonfle. Si m de kouche bo kontou la, li ta pi mal bon. Oh, sakre la, atensyon, atensyon. Atensyon. Kwenye lo, kitem nan kaban, pou det m karabou se mou vin la de yo. Awe nan le, nan kwa so vin. Ou sérieux? Awe nan le, nan kwa so vin. Sak pou le bo vin chita la, pa bas fache ave mou ave, mou vi awa yon poske batman. Ou avon kon mou pran. Ou ma ou miye, chéri, e ma ou miye. Ou kot son ma le pou li la? Gade, ou sérieux, mwa me sa nan? Sa zi? Nan pran sa bezon, ya? Adje! Gade, kouz.